Zamislite da letite avionom iznad tropske divljine Australije i iznenada ugledate prizor iz snova, vodenu površinu u staklenoj pastelnoj boji, kao da je neko rasuo ružičasti džem po tirkiznom pesku. Na prvi pogled deluje kao da je fotografija namerno uređena u Photoshopu, ali ovoliko ružičasta boja je 100% stvarna. Ovo je jezero Hiller, prirodni fenomen na ostrvu Middle, daleko od gradskih svetala i civilizacije. Verovatno nećete verovati svojim očima, ali ono što vidite je autentična čarolija prirode. Nije to nikakav videofilter ili eksperimentalna fotografija. Prizor koji se izranja ispod vas je stvaran. U ovom videu vodit ćemo vas kroz hronologiju događaja i naučnih objašnjenja koja stoje iza ovog čuda. Pripremite se na putovanje u srce australijske prirode, u svet boja kakav ranije niste videli. Tačno 1802. godine britanski moreplovac Matthew Flinders istraživao je obalu Australije kada je sasvim slučajno otkrio neverovatno čudo prirode. Popeo se na brežuljak na ostrvu Middle i ugledao jezerce nežno-ružičaste boje, koje se izdaleka oštro isticalo u kontrastu sa modrim okeanom. U svojim dnevnicima zabeležio je da je voda imala boju ruže, a uz obale jezera su se zbijali kristali soli, toliko čvrsti da je izgledalo kao da priroda već puni burad pravom morskom soli. Flinders je planirao da se kasnije vrati po veću količinu soli. U svojim beleškama iz 1803 pisao je da namerava da se zaustavi na dan ili dva kako bismo nabavili malo soli iz jezera. Međutim, život je bio surov. William Hillier, po kojem je jezero nazvano, preminuo je od bolesti i ekspedicija je ubrzo napustila ostrvo. Od tada je jezero poznato po tom imenu, a slani rudnik pod vodom ostao je netaknut. Krajem 19. veka mnogi su odlučili da iskoriste bogatuso Hillerovog jezera. 1889. godine britanski pionir Edward Andrews preselio se na ostrvo sa svojim sinovima i započeo rad na iskapanju soli. Napravili su improvizovane naprave i pokušali da iz velikih količina vode izvade so. Kako je vreme prolazilo, suočili su se sa surovom stvarnošću. Izazovi su bili ogromni, od udaljenosti i težine terena do same ekstremne koncentracije soli. Ubrzo su shvatili da je to pretežak poduhvat. Posle svega godinu dana odustali su od projekta i napustili ostrvo. Odatle pa sve do današnjih dana, mirno jezero nije bilo iskorišćeno, tajna ružičaste boje ostala je netaknuta, sakrivena duboko pod vodom. Hillerovo jezero nije veliko, dugačko je oko 600 metara i široko 250 metara, sa prosječnom dubinom od svega oko 2 do 3 metra. Unutar njega nema riba ili drveća, ali ga opasuju peščane obale i gusta šumska vegetacija. Ostrvo ga od kopna odvaja samo uski pojas peščanog plićaka i gusto rastinje, pretežno eukaliptusi i grmovi. Zbog toga je za posmatrača sa kopna njegova boja najmanje očaravajuća, tek iz vazduha ispliva prava čarolija. Dakle, Hiller je kao prirodni bazen sa slanom kupkom u peskovitoj posudi, okružen netaknutim zelenilom. Koncentracija soli u Hillerovom jezeru je zapanjujuće velika, znatno veća nego u okolnom okeanu. Zahvaljujući tome voda postaje gotovo magična. Svako ko uđe u jezero osjeća se kao da pluta. Utonuti ovdje je praktično nemoguće, baš kao na mrtvom moru. S jedne strane, prevelika so pomaže da bez napora ostanete na površini, a s druge, dokazano je da je ova čudnovata voda potpuno bezbedna za ljude. Bez obzira na jarko roze nijanse, ne sadrži nikakve otrovne supstance ili zagađivače, voda je potpuno netoksična i pogodna za kupanje. Sve to znači da će svako ko ugleda jezero biti zaokupljen njegovom bojom. Za razliku od gotovo svih drugih jezera, Hiller ne menja drastično nijansu. Ona može varirati od nežno-pastelno-ružičaste do skoro ciklama roze, ali se ne gasi. Uostalom, eksperimenti to potvrđuju. Čak i ako sipate ovu vodu u čašu, boja ostaje ista. Dakle, nije to nikakav Instagram filter ili digitalna prevara. Kada pogledate, i ručica i lebdeća kap vode sačuvaju svoj neonski odsjaj. Pri sunčanom danu jezero zasija gotovo neonskim žarom, a pri zalasku sunca prelazi u zlatno-ružičaste tonove, kao da je neko obasuo horizont spaljenim šećerom. Ipak,
Prava tajna boje tek je nedavno razotkrivena. Dugo se šuškalo da se iza svega kriju neke misteriozne supstance, ali tek 2016. godine naučnici su rešili zagonetku. U okviru projekta ekstremnih mikroba identifikovali su specijalnu mikroalgu Dunaliella salina u vodi Hillerovog jezera. Kada je ta alga izložena jakom sunčevom svetlu, luči velike količine beta-karotena, istog pigmenta koji nalazimo u šargarepi i škampima, a koji pticama flamingosima daje njihovu roze boju. Upravo beta-karoten boji ovu vodu u nežni rozi ton. Osim algi, u vodi su otkriveni i crvenkasti halofilni mikrobi, bakterije i arheje prilagođene ekstremno slanim uslovima. Oni dodatno naglašavaju ružičastu nijansu. Ukratko, ova zagonetna boja je plod saradnje mikroskopskog sveta i velikih sunčevih zraka, ništa magično, ali svakako fascinantno. Više od čitave te priče o mikroorganizmima, važno je da razumemo i koliko su uslovi specifični. Naime, Hillerovo jezero, kao i druga ružičasta jezera u okolini, ostaci su drevnih reka koje su, pre više desetina miliona godina, nekada tekle ovim krajem. Kako se klima menjala, te su reke presušile, a preostale bare slane vode ostale su skupljene u udubljenjima terena. Jakom suncu bilo je dovoljno da voda ispari i koncentracija soli enormno poraste. Upravo u ovakvim ekstremnim uslovima razvijaju se specijalizovani organizmi koji sada obojajse vodu. Obe strane jezera često su bekriše. Na nekim mestima formirale su se bele ili svetloružičaste naslage soli koje škripaju pod nogama. Budući da je voda veoma zasićena, a ostrvo izolovano, može se reći da se ovde stvara ono što naučnici nazivaju prirodnim slanim jezerom u posudi. Rubovi Hillerovog jezera ponekad izgledaju kao da je neko prošao po njima belom i roza kredom, dodatno naglašavajući kontrast sa kristalnom vodom. U eri društvenih mreža ova prirodna lepotica postala je internet senzacija. Mnogi koji prvi put naiđu na snimke pomisle da je reč o Photoshopu, a oduševljavaju se kad otkriju da su prizori 100% stvarni. U posljednjih 10 godina fotografije i video zapisi Hillerovog jezera počeli su masovno da kruže mrežom, pa čak i turističke agencije u Esperansu nude letove iznad ostrva samo zbog njega. Većina slika dolazi iz vazduha, retko ko se zaista spusti na obalu. Čak i oni koji jesu uspjeli da kroče na ostrvo stoje zapanjeni. Voda je i dalje živo roze, ambijent netaknut, a prizor zaista ostavlja bez daha. Zahvaljujući tome, Hiller je definitivno postao ultimativna Instagram destinacija. Pored impozantne boje, ovo jezero je i pravi biosistem. Ružičasta jezera u Australiji popularna su među selicama. Ptice, poput ribarice i čigri, rado dolaze ovde da se hrane. U vodama nema riba, ali obitava raznovrsan život. Tu su sitni slani škampi i puževi prilagođeni ovako ekstremnim uslovima, što služi kao hrana pticama. Naučnici čak zovu ova staništa rane oaze ili praznična tavernica, zato što su ključne tačke u dugim migracijama selica koje traže hranu. Drugim rečima, Hiller čuva čitavu minijaturnu oazu života u sebi. Ali pre nego što nastavimo dalje, mali podsjetnik. Ako vas interesuju ovakve neverovatne priče iz prirode, pretplatite se na kanal i pritisnite zvonce. Na taj način bit ćete obavešteni o svim budućim avanturama i otkrićima koja donose još neverovatnih prizora. Danas je Hillerovo jezero zvanično zaštićeno područje. Od početka 2000 godina spada u zaštićena mokrišta od lokalnog značaja, a čitavo ostrvo i njegovo susedstvo deo su Recherche Archipelago Nature Reserve. Zbog toga pristup jezeru strogo je kontrolisan. Nema redovnih trajektnih linija ni aerodromskih puteva. Zvanično se do njega ne stiže kolima, već isključivo specijalnim turističkim avionima ili brodovima. Ovaj vid čuvanja prirode osigurava da okolina ostane netaknuta ljudskim zagađenjem. Hillerovo jezero leži na ostrvu Middle, jednom od 105 otoka arhipelaga Recherche, skrivenog pod morima na jugoistoku Australije. Middle je najveće među njima, dugačko oko 14 km, a ni približno naseljeno. Ovo je pretežno zaštićeno područje.
Okružuju ga guste šume eukaliptusa i žbunja, a tek pokoja ptića vrsta nastanjuje obližnje obale. Čitav arhipelag ne pripada nikakvom gradu i ljudskog života gotovo da nema. Divljina i dalje diktira pravila. Zbog toga je svaki susret sa ovim jezerom poput susreta sa netaknutom prirodom u stanju čuđenja. Zamislite da se polako približavate ostrvu. Južni vetar donosi miris soli i eukaliptusa dok plovite morem oko Midlove obale. Tada, pored gustih zelenih šuma i belih dina, pred vama se iznenada otkriva prizor nestvarne lepote. Voda u ogromnom okruglom jezeru prekrivena je zlatno-rozemenom. U tom trenutku, kad sletite brodom i upijate boje zalaska sunca, osjećaj je kao da ste u slikanoj bajci. Ne stižete lako spustiti pogled sa tog savršenog kontrasta ružičaste i smeđe zemlje. Čak i najuporniji skeptik tada priznaje da je priroda zaista čarobnija od svakog photoshopa. Posebnu draž mu daje i jutarnja tanka iz maglica. U rano jutro, dok mirno more i hladan vazduh zamute konture jezera, ružičasta boja postane snenija, a pejzaž oko izgleda kao vanvremenska scena. Ponekad, dok sunce još nije nisko iznad horizonta, stiče se utisak da se iznad Hilijera spušta roze zora, maglovit veo koji jezercu daje dodatnu dozu misterije. To oblaganje likom iz crtanog filma čini selo još nesvakidašnjim. Skoro očekujete da će crvene morske sirene zaplesati po vodi. Međutim, treba biti svestan da su uslovi na ostrvu ekstremni. Tokom dana temperatura se lako diže iznad 40 stepeni Celzijusa, a oštri sunčevi zraci prže peskovite dine oko jezera. Čak i vetrovi iz okeana nose jaku so, pa je vazduh izuzetno suv. Zbog toga je važna priprema. Naočare za sunce, dovoljno vode i zaštita od UV zračenja neophodni su ako neko pokuša da se približi. Priroda jeste lepa, ali i zahtevna. Ipak za one avanturiste koji se odluče na put ovde, nagrada je neponovljiv prizor i lično iskustvo za pamćenje. Uprkos svim ovim predostrožnostima, neki hrabri istraživači pokušavaju da dobiju iskustvo iz prve ruke. Jednog putovanja helikopterom lokalni vodič je spustio grupu putnika na obalu, jedini mogući način približavanja. Oni su opipavajući plitku vodu osetili sitne kristale soli u pesku i još snažnije primetili kako se miris joda meša sa ovim ružičastim prizorom. Kada su prvi put utonuli rukom, iznenađeni su što voda i dalje zadržava ružičastu nijansu. Priroda je spremila iznenađenje. Na licu mesta imali su osjećaj kao da kupaju u ružičastoj supi. Jedan avanturista je opisao kako ga je obuzela sreća dok je plutao nasmejan, shvatajući da je deo nečeg doista magičnog. Fenomen Hillerovog jezera privlači pažnju i naučnika iz drugih oblasti. Ekstremofile, organizme sposobne da žive u najtežim uslovima, proučavaju i astrobiolozi koji vide paralelu sa uslovima na drugim planetama. NASA i australske istraživačke grupe koristile su ovaj arhipelag kao pravo poligona za proučavanje života na Marsu. Zaista, naučnici često kažu da je u Hilieru pitom medijum prepun mikroskopskih sveta i pigmenata, a ono što naučimo od opstanku tih organizama može pomoći da shvatimo kako bi život mogao da opstane na drugim dalekim mestima. Hillier se pretvara u otvoreni kod za istraživanja sa svakim uzorkom vode, naučnici otkrivaju nova svojstva starih mikroba i tajne solanih ekosistema. Samo tokom posljednjih godina otkrivene su i potpuno nove vrste bakterija u ovom jezeru. Organizmi toliko ekstremni da bi služili čak kao inspiracija za biološke senzore u svemiru. Istraživači se nadaju da ti nalazi mogu dovesti i do novih saznanja u oblasti biotehnologije ili medicine, jer se bakterije iz Hilliera bolje prilagođavaju suvom, slanom okruženju nego i jedna druga poznata vrsta. Zanimljivo je da je intenzitet boje povezan sa jačinom sunčevog zračenja. Što je dan sunčaniji i topliji, alge Dunaliella proizvode više beta-karotena kako bi se zaštitile od UV zračenja. To im je svojevrsni prirodni krem za sunčanje. Zato jezerce pri vedrom nebu može delovati praktično neon ružičasto. S druge strane, oblačan ili kišovit dan utiša aktivnost tih mikroorganizama, pa je boja oštrija, ali sve slabija. Lokalno stanovništvo objašnjava, samo savršena kombinacija temperature, svetlosti i morske soli daje punu paletu boja,
a takva sinhronizacija prirodnih uslova retko se događa, pa je i tajna ovog mesta zasnovana na tankoj granici između previše sunca i previše kiše. Pored Hillerovog, Australija je dom još desetina ružičastih jezera širom kontinenta. Na primjer, poznati Pink Lake kod Hetrantonije zapravo se zove Hatterovo jezero i boju mu daju iste vrste algi. Ponekad, tokom leta, voda tamo postane još intenzivnija nego što je ovde, pa su je posetioci nazivali razglašena roza plovarnica. Dalje na severu, u tropskim krajevima, nalaze se planinska jezera gde alge daju nežne narandžasto-roze tonove, što dodatno potvrđuje univerzalnost ovog fenomena. Dakle, ovako zasićena boja vode nije jedinstvena samo za Middle, ali zbog dimenzije i neonske jarkosti, Hiller izdvaja kao poseban fenomen. Kada se na kraju dana vratimo kući, ostaje nam uspomena na prizor koji nas je ostavio zapanjenim. Jezero Hiller nije lako dostupna turistička atrakcija, ali kad jednom vidite ove slike i čujete priču koja stoji iza njih, shvatite da je priroda daleko fascinantnija od bilo koje moderne tehnologije. Na kraju, možda se zapitamo koliko još neverovatnih mesta postoji na svetu koja još nismo otkrili. Dok to saznajemo, Hiller ostaje jedna od onih priča koja nas uči da je istina ponekad čudesnija od fikcije. Hvala vam što ste gledali ovu epizodu o čarobnom ružičastom jezeru. Ako vam se dopao video, lajkujte ga i obavezno se pretplatite na kanal za još neverovatnih priča iz prirode. Ostavite komentar i napišite nam šta mislite o ovom čudu i koje drugo mesto biste volili da istražimo. Vidimo se uskoro, do sledeće avanture.